Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan siganu pari batta bani panorang sugot nereon pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pangidobimu nadop mangiring-iring lakah nami makasomani janah menramoti daging pakon tondui nami. Bani panorang sogoton pe Tuhan, bani silipukah kanami horja nami sigano pari, paso-paso hama nami marhite hatamu, asi ibagas ganup lahuan nami, tetap maroncolan bani hatamu nama pasikin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogot nerion. Nabo isisehan namin marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si Ganu Pari Bata bani panorang sugot nerion Selasa tanggal 10 Januari tahun 2020 Aima tersurat bani buku Rom bindu 15 ayat 10 nama katahon sonon. Tapi nay bata si mada pangarapan inma manlayak-layak kon bani nasyam hagugok ni malas niuhur appadame marhite hapor sayaon ase lambin tambah na siyam marpangarapan marhite guguh ni tondoi napasi. Itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus somaldo tene jupa kita ibagas parguluhan taon baik ai bani parkuryaon sonai age itongah-tongah ni keluarga apa itongah-tongah ni masyarakat adong do halak na marpikiran maju adong do homani nalape marpikiran maju jania anggo halak na marpikiran maju somal ni doma memikirhon hal-hal naboy mengembangkon parguluhan sigadup ari tapi anggo halak nalape marpikiran maju rao petene sakut bani hasomalan parguluhan bani panorang-panorang na dop salpo atape zaman-zaman guluh ni opung tak natotu on mambahen gabe lambin roh lambat ni perkembangan ni itongah-tongah ni parguluhan ta jana hal aima homani na idopa kon halak Kristen na iromba ni panorang icia bahasa halak Yahudi na dumma matoras ibagas sa porsayaon mangidah doh etekan bangsa nalang Yahudi hapesi dia sama-sama Kristen na on mamambahen gabe roh lambat ni pertumbuhan ni haporsayaon ni si dia baik ai ibagas parguluhan si ganupari sonai age ibagas parsoran parkuryaon ni si dia. Nah kunjon mahitaganupan bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na perlu besahali sa sitong ni maningon buydo ijolom hita politik marguru hita humbani ahana masa itongah-tongah ni Korea rombani panorang icia bahasa ise na lubih majunan atape lubih matoras ibagas sa porsayaon aido sa sitong ni memberi usihan na madiar ubani halak na galek. Artini ay ase ulang adong halak na lubih maju mangambati halak na galek lambin roh majuni. Artini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase ibagas sa porsayon ta si ganup aripe ase maningon do ijolom hita politik ay ma ase situgu na galek. Artini ay maningon do HP ni baik ay naguguh, baik ay nagalek, baik ay na matoras, baik ay na poso o pe ibagas sa porsayon. Boy tene haganupan marbaggal ibagas pangarapan. Nah, ibagas perbedaan on ma bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na paduahon maningon itanday hita. Baik halak naguguh, sonay age nagalek, baik halak na dop matoras sonay agi na poso ope ibagas sa porsayaon
Sa sitong ni asiboy lambin marbagal janah lambin matoras ay maningon do hapeni naibata naman layak-layak kon hagugop ni malas niur apa dami. Artini ay babenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus haganupan usaha na benhita baik ay ibagas guluh ta si ganupari baik ay ibagas hapor sayon ta tanpa ibagas malas niuhur apa dami na kumbani na bata lantar horjahon hita ay. Nah, ay maase gatido jupah kita ibagas parguluhan ta si ganupari. Agi halak na dok marhasil ra marutol do humani iya halani aha. Contoh mamisal ni angko ibagas sada parhorjaan atape batawnon ta maibagas sada juma. Anggo pitah si parjuma duha sama korjahon juma ni ai totulang sadia bulak na boy urjahon juma ni ai. Tapi anggo ipadihut do age halak nalegan totu gabiroh pudas ni do salose juma ni ai. Nah sonaya do homani anggo iperusahaan anggo sada direktur ni perusahaan atau pemimpin ni perusahaan mangidah lang layak kerja ni karyawan ni totu ralambin roh lambat ni do cara kerja ni perusahaan aja na otik mahomani buah ni namin sahalak si pambubay salah pemimpin perusahaan na pentar maningon do memberi petunjuk hubani karyawan ni sonaha do makorjaan sada horja nama diar ay ase rukma homani mandaihon nama diar buah ni horjain. Nah ijon mahita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus na parpuli sahali maningon do HP ni si paraya konta ayma ase lambin martambah-tambah mahomani hita mangguluh marbagal ibagas pangarapan atap boy subuton ta ase lambin roh bayak ni mahomani hita ibagas pangarapan. Nah totu on mana maningon si parayakon tahalani ay fokus ta langbe ise si bagalan ise si etekan ise si bayakan ise si sombuhan ise si torasan ibagas sa porsahan ise si posonan tapi baik ay nama toras sa porsayon ni na poso ope ha porsayon ni maningon lambin roh bayak ni mahita ibagas pangarapan jana habayakon ta ay boy jupah kita jana iparaya kita ibagas 10 tahun ay marhitehon ni gogo ni tondoy na passing ase maningon do HP ni marhorja totap tondoy na passing ibagas pargoluhanta sahalinari haganupan usahata haganupan gugota haganupan pikiran ta na madear maningon do HP ni ia cari iparguguhi iurupi tondoy na passing ase lambin roh bayak ni hita ibagas pangarapan ase barang ape na ni horjahon ta sadarion lambin roh bayak ni mahita ibagas pangarapan ta bani Tuhan Yesus Kristus. Amin martongko mahita ajari ham hanami Tuhan ase ibagas perbedaan nedo pak kon hanami ibagas parguluhan nami sigano pari lambin roh bayak ni mahanami homa ibagas holong ibagas pangarapan sonay age ibagas hapor saya ase gugo nitondo mo na mapasing in ma bapa na mangurupi apa pargugoy hanami ase boy tungon jupah kanami habayakon ibagas pangarapan na humbang ibagas Kristus Yesus nami jalam rapakon tonggo namyo. Amen. Oras sobat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon barang ahape na sihol jahonon ta sa ganjang niarion andohar mahaganupan ay mendukung kita manopang kita lambin roh bayak ni kita ibagas pangarapan ta. Amen. Oras ma